Ya malah cek ini sebenarnya ya cek baru dak mah si Dani bangsa lanu itu saya jadi jagoan. Jal aing hanya jagoan cek mah. Kayak ku aing ari aing copot kayak ku aing dihajar. Lah lamun aing dilawan ku barudak bisa bantuan heuh aing heuh. Oke, selebel. Wah, buah kopi emang ngeunang geus pangcelenting di ditu ge. Semoga bae andi bola bijil emas. Dit si Daniel. Si Daniel singkat dieu, sugan rajin ke urang ngeberes coklat mah. Alki mah muka. Tugu nih Daniel mau buah naon itu Pasan kemarin buah kopi aing dia, yang kemarin ini undun. Wah, harus Daniel ram jadai lah jama. Aduh, ngeuna imah buah kopi. Ieu mah kopi ngeunah. Tadi kan jualan Kita boy. Woi, beli aing woi. Woi. Kita kopi aing dia. Aduh, kopi aing dia mah. Iya. Dan itu kan, sabar tuh. Kopi kayak gini tadi itu tuh aja gede oh siapa siap kembali tahu kemana pulang Woi, lapar kopi woi. Woi, kopi unggul hiji. Tuh, Bu, jangan tiruan.